This project started in the year 2010 with an initial of akiaria hindi ya kuhingura weru tafarira ya urimi wa mai ya mwena wa Igego Kangema, Minister wa urimi Mwangi Kiunjuri ni augire ungumania niguo utumite tafarira nyingi cia thirikari ikorwo iteguthie na mbere kuona aria mahetwo kandarathi icio matirikagia wira wao. We have been having projects across the country over the years, monies being misappropriated, projects being mismanaged, and that is what we want to bring to an end. Tafarira ino ya Igego iri kionereria kiega kiegie miario ya Kiunjuri kuona ni yahetwo besha mwaka-ini wa 2010 no ikirugama mbere una yambiriirie. We are putting another over 80 million. We have spent almost 165 million on this project. 8 years down the line, hamujawai kupata maji. And the truth of the matter, if that money was properly utilized, today half of you would have benefited. Kiunjuri akioya mweke ucio kuga aria mekuheo kandarathi no nginyagia matigirire ni marikia wira wao uria kwagiriire. Na mimi I want to put the contractor on notice. And that is why I have come before nitangaze. For anybody who thinks that they are to continue the old way of doing things, whereby Kenyans are blaming the government, that government is doing nothing, but there are people very busy mismanaging the resources, very busy sabotaging the government, that your days are over. Ihinda-ini riu mwandiki mukaru ministry-ini iyo Fred Sigor ni augite ni megutigirira tafarira ciothe iria cirugamite ni ciambiririo weru na ciatuika kiguni kuri muingi. Kama hii mradi yenye tumeona siku ya leo yenyewe imechukua muda, lakini kukuja kwa waziri inamaanisha kwamba akitoa amri leo na mimi nikiwa PS nikirudi Nairobi nitahakikisha kwamba pesa itawekwa sawa sawa. Undu uria unyitetwo mbaru ni murunawe wa ministry ya mai Joseph Irungu akiuga ngucanio cia mai Murang'a ni irahotomia tafarira ta ici. Tunaogopa kuja Murang'a kwa sababu vita nimekuwa nyingi. Na wanaopigana wengine msigezo wako hapa. Siku hizi nasema tafarira ino ni nyitetwo mbaru ni atongoria a kaunti ya Murang'a aria maugite ni gukorwo iri kiguni kuri aikari. Handu hakuruira no rugamirire kana no ikete reke turuire no gukinyiria Wanjiku mai maigire mucii na anywe mai kana tiguo mungenda. Mimi najua pesa ya maji, pesa ya irrigation, pesa ya kahawa yote itarudi kwa mkulima. Wote tukue wadosi, tuache kuwa nchi ambayo ati wewe kuwa mdosi lazima uibe pesa ya serikali. Kwambiriria weru wa tafarira ino gukite oriri ngucanio ya uramati wa mai wa Murang'a inyitete thinga thutha wa bunge kuhitukia watho wa kuhe hinya thirikari ya Murang'a hari uramati wa mai. Mitaratara ya urimi igikirirwo thinga thiini wa kaunti ya Murang'a kuona ati giki ni kimwe gia gituge gia thirikari ya Jubilee gia gutigirira ati Akenya othe ni magia na irio cia kuria. Ngirivotera Kameme TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi.